بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن والثلاثون حديث شكان تي إجيت تقوم إن الله ودكتور حديث ميوتين في تكر الله إلى يمكو عن أبي هريرة يتام أبي هريرة رضي الله عنه من الله ونمكو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى الله تورون تعالى وي ندوك حديث قدسي الله وي إندر حديث قدسي من عاد لي كلا حقن أولان كلا عادني أولان حقني وليا يلبي إعلان كلا حقن أولان جدو فقد جنبي آذنته حرمي أندني مبيل حرب جري حرمي أندني من كبير أنهم حديث حق عندي حبيدو الله ستاي نبي جان فقد جنبي آذنته بيت آذن يعني آذان كو أندي بيت نجنا نبي آما آذان سبب نجنا أندي نيوان دوقت ويوني بيوم إلى يا آذان فقال لهم آذنته خارج عندي من في الجرة عندي من وند من هباي بعدهم الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي بدرا لفاد أن أبدي جيا يامون كون من تكن تقول الله كتوال دفتر تكن تنك الله أردام وما تقرب بدرا إلي أني أبدي جيا كياد أم أدرال بشيء حيشون أحب إلي كفورا يدي أن مما أفردته عليه ونكونكم سرلنا على حيشون كوحتا توا الليل نويتون مري ودول إيدو فريلاج وما تقرب بدرال إلي أن أبدي جيادا بشيء حيشون أحب إلي كفورا يدي أن مما أفردته وريكم كمثال عليه ورنا donc en andi al-subhanahu wa ta'ala ko behuwet en farlaji makko wi wala yazalu al-subhanahu wa ta'ala wala yazalu serata yani akkata serata abdi jiya dan yatakarrabu ilayya himo qadara lan himo qadara faade an din nawafile dimbol nafila hatta uhibbahu hamidama فإذا أحببته سيدينه كنت ملابة سمعه نند مكو الذي لن يسمع به دونانسك ملابة نند مكو دين يعني هرا أرنانا تأسي وناكو فعلا وعلا فعلا وبصره ملابة جيد مكو الذي لن يبصر به دوريرك يعني أيتا أندارك سوناكو الله فعلا ويده جود مكو التي لن جود يبسط بها أو ننجرتا بنجور أو ننجرتا أو ننكاسي وناكو الله تعالى ورجله ملافة كويت مكو التي يمشي بها أو يارتا وياتاسي وناكو الله تعالى ولئن سألني تركلا لأوتينه بأكرمك وفعلاك سبب جدا ولئن استعاذني سأمول ريلا وفقتريلا تركلا يمدنمه لو إذنه بدندن كونكوي بمولى كونكوي بدندن رواه في الليل حديث بخاري إمام بخاري في الليل حديث كدفر مكو حديث 6500 كدفر مكو كتاب الرجال voilà رواه حديث مولا نادر بودو نفور جنتي وإن الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى لي من عاد لي كلحقا إلى وليا جدا كلا عادني إلى جدا فقد آذنته قنديني أنني أنتم بالحرب هذا ني أنتم من نبي donc rente den habugol weldi Allah be dum non ara yeso tan dindal ko dum weldi Allah be ara hawjaade fo etda anda ko dum hombe weldi Allah be dum ara yeso وما تقرب إلي قدر لي أن أبدي جيادا في شيء هيبون أحب إلي كبر أيديان مما أفردته كلكم كمثال عليه ورنكم
ala hay hunde ko waɗata Allah welto heewti ɗi waɗugol farillaji ɗin juulugol ɗi waktuuji horugol suumaye ittugol zakka hajjugol ɗiggangol nene e baaba ɗin fof ko farilla wala yazalu seerata abdi jiyaɗan yatakarrabu ilayya himo ɓadotam din nawafila e naafugol donc naafila kadi ɓattinayi goɗɗo e Allah so tawi on tigi tindini farillaji ɗin o seeratamo ɓadotam naafugol hatta o hibbahu hani yiɗamo fa ida ahbabtuhu si yiɗimo kuntu miɗaɗo so samahu nande makko Allah ɗi ɗen yasmau bihi ɗe onamin so yaani o nana fa si wona ko Allah faala Allah subahana wa taala won fa nande goɗɗo Allah subahana wa taala si fottake ɗum wasarabu e jiɗe makko Allah ɗi ɗen yubsiri bihi ɗe o wirata o yadahu e juuɗe makko Allah ɗi ɗen yarisutu biha ɗe o nangirta wari jidahu e koyɗe makko Allah ɗi ɗen yansi biha ɗe o yarata wala in sa'alani si o tori kelan la utiyannahu mi hokkoremo wala in istaadani si o mawlorila la uidannahu mi mawlamo mi dandama ko wuli kon rawahu lbukhari ko imam boukhari filli hadis on haray noon kanamo ko meɗen mo annduɗen fimo mon Muhammad bon Salih al-Uthaymin o wiyen o Allah subhanahu wa ta'ala wi kon Allah tawɗo inna Allah ta'ala qala man aada li waliyan faqad adantu bil harbi oɗo hadis ko hadis kursini sabu nelaɗo fillike o ko e joom makko kala hadis mo nelaɗo filli hara ko o wi Allah wi ɗum ko wiyete ɗum ko hadis kursi takarma ko ɓen ko wiyete hadis kursi donc ko wiyete weljigal yani yani ngaygu ko contre jiggol ngaygu contre jiggol donc jiɗo ko contre gal Allah subhanahu wa ta'ala no mari weddiɓe Allah ɓen ko honɓe ani wa awliya'uhu azza wa jalla humu alladina amanu wa kanu yattaquna ko gomɗinɓe Allah ɓen siɗa humpa ko andi so tawi ko a weldiɓe Allah ani Allah ɓe weldi he Allah no yiɗinni e hino ɗo taskiɗo si Allah niɗima anda joni Allah wi dalili wonde ko gomɗinɓe hulɓe Allah ɓen ko ɓe woni weddiɓe Allah ɓen wa daliluhu dalilu mum qawluhu ta'ala ko Allah wino ɗon ala hoccuɓe ɓen fuu yo hewtiga ɗani ɓen fuu yo fiɗi ittuɓe ila ɓen fuu yo wattila ko wiyete ala hey inna awliya Allah ene weddiɓe Allah ɓen kam la khawfun alayhim kulel ala e dow maɓɓe ɓe hula ɓe entotako wala hum yahzanuna wona kamɓen ko saba ko yani suna to ala wattire inna awliya Allah ene weddiɓe Allah ɓen la khawfun alayhim kulel ala e dow maɓɓe kadi suti toon wala hum wona kamɓe yahzanuna woni koɓe suna tawi ko gacci ɓaawo sabu ɓuri ɗum no yeeso Allah ko hon ɗon weldiɓe maɓen neɗo jababi on alladina ko ɓen amanu gomɗinɓe Allah wa kanu ɓe laati yattanuuna ɓe ula kala laatiiɗo imo gomɗini Allah himo huli Allah haray ko weldiɓe Allah ko woni tum weldiɓe ɓen ina ɓurɗi nder wo imanu ma on e kulol ma ngol no towiri ko ɓen ɗum jiggol ma ngol hakkude Allah towiri yen wo imanu ma on e kulol ma ngol joliri ko ɓen ɗum jiggol ma ngol hakkude e Allah joltiri si tawi awa Allah no yiɗuma ko ɗo andata si tawi ko a gomɗinɗo Allah e sifaji ɗin fof si tawi ko a hulo Allah dendagal kala ko wonɗa andu ko a weldiɗo Allah si tawi hiɗa hakkile ko Allah haɗuma kon fof hiɗa huude ko Allah yamirima kon mbeɗuwo ko heɓuɗa feere hay si hiɗa sattira ko ñaama hay si a arata ka waaloɗa andu ko a weldiɗo Allah nani si tawi noon hiɗa mari milliard si tawi ko Allah mi anna on fof si tawi a accata ko Allah haɗi a huwata ko o yamiri andu haray an ko a gañi Allah wona a weldiɗo Allah ɗa a wawata lamide Firawna haare ko jaatigi Allah Firawna e jaatigi Allah weldi ko ɗum waɗi Allah lammini hokkimo jaaji ka donc weldiɓe Allah ɓen ko ɓen gomɗiɓɓe ɓe laati dow Allah subahana wa taala donc ka wi ɗon adanto wiyani mi andinimo wote adanto mi andinimo wonde noon haɓay ɗum noon kala haɓuɗo weldiɓe Allah ɓen kanko Allah ɓe haɓay kala halɓe julɓe Allah ɓe julɓe gomɗinɓe Allah ɓe kala wonde contre maɓɓe kanko Allah ɓe haɓay ɓaawa ɗum Allah subahana wa taala wi wa ma taqarraba ilayya abdi badiraale am jiyaɓam ɓe sen hay hunde a habba ilayya mimma fartu alay ko ɗo e ɓeɗen ɓuri kon kon farde o makko donc hay e hunde ala ko waɗat tawa Allah mi weltori ɗum ɓuri waɗugol farilla
ala ko o ɓuri jiɗi farillaji ɗi wala sabu bewe ɗen ɗaɓnayi goɓɓe Allah subahanahu wa taala darɓe ɗiɗi farilla Allah mi yiɗi ɗum ɓuri darɓe ɗiɗi naafila dirhamo infram mo ittuɗa zakka no ɓuri Allah mi yiɗi ɗum ɓuri infram mo ittuɗa gentuɗa ko harana haraka sadaka harana zakka dendagal hajji farilla Allah mi yiɗi ɗum ɓuri hajjugol naafila horugol farilla suumaye Allah mi yiɗi ɗum ɓuri horugol naafila ɗum ɗon ko ɓiccugal fof ko noon yaade infra mo ittuɗa ka dépense ka suudu ma yiɗanɗa ɓengure ma nden a suudu no ɓuri infra mo ƴettuɗa jonnuɗa ka fara woniɓe ɓe ñaami miskinaɓe ɓe ñaami ka fara sabu ka jennu ko miskinaɓe ɓen ko sunna amma ligugol dépense ko nder suudu ma ko farilla o wi dey seere ta jiyaɗo an noon wala zal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil seere ta jiyaɗo an noon ina seeɗaɗoralan huwugol naafila ɓaawo nde o waɗi farillaji ɗi seere tan waɗaɗan o duumo e waɗigol naafila haa mi yiɗamo si mi yiɗimo aɗa subahana fa ida habibtuhu si mi yiɗimo kuntu miraɗo sama wonande makko Allah mi yersamo mbiɗe o nanirta mi wonay mi heedinemo hakkude makko e kala ko Allah subahana wa taala yani kala ko mi añi tawa o jendata ko si wona ko konko mi yiɗi yo o jenda o wi kadi mi laatoto gite makko ɗen ɗo yirata tawa wiyata si wona konko mi faala mi laato juuɗe makko ɗen ɗo nangirta tawa o memata o gollata si wona ko mbiɗi mi weltori mi laato koyde makko ɗen ɗo yarta tawa o yahata si wona kami faala e tawatata kadi moƴƴere wonandemo si o tori kelani okkoramo si o wi yo mi dandumo mi dandamo ko wuli ko mais oɗo hadis naforeji ɗum arnuɓe ɗi tabintingol wonde Allah ina mari weldiɓɓe won seeɗan mari weldiɓɓe Allah ɓen ko ɓen gomɗinɓe ɓe laatiɓe huula Allah ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun no jeeya e muɗum nafuureji teddugol weli walyaɓe Allah ɓen ko tedduɓe nokka tawi kala haɓɓe weldiɓɓe Allah ɓen kanko Allah ɓe haɓay donc andi ɗum ɗo mi tindiɗi wonde weldiɓɓe Allah ɓen ɗi mari grâce no jeyanamo rewde hadis wonde haɓugol weldiɓɓe Allah ɓen koko ɓuri mawnude e battane sabu Allah subahana wa taala andinimo wonde ɓe haɓay donc eto awa eto yawnu hoorema e añugol yimɗo sa añi yimɓe joni ha a haɓimo andi haray andi Allah on haɓay haray Allah woɗɗintinimɓe ɗin jeyana ko ɗi wonde farillaji ɗin Allah mi yiɗɗi naafilaji ɗin Allah mi yiɗi farilla ɓuri naafila wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habbu ilayya mimma afradtu alayhi donc farilla e naafila e naagoti jeyana ko ɗo hadis wonde sappanɓe wonde yamiroje Allah ɓen ko noon en jiɗi ko farilla e naafila ɗum no ko nder hadisi ga farilla e naafila ɗum woni ko Allah yami e yeeyo naforoɗo hadis tabintingol jiggol woni noon subahana wa taala nogu ko wii ala hay e hunde ko wiɗi ko ɓuri ƴewti naat farillaji donc ɗum tindini wonde Allah subahana wa taala no sifore jiggol wal muhabbatu sifatan qa'imatan bidatillahi azza wa jalla yani jiggol ko sifa ñiiɓude e jaade Allah subahana wa taala donc no jeeya e binde muɗum Allah subahana wa taala moƴƴoto e on mo o yiɗi voilà o yoɓaymo kadi o ɓattinamo Allah subahana wa taala si Allah yiɗima o moƴƴoto e ma Allah noon o moƴƴi e ma o ɓeyde moƴƴogol e ma o ɗuɗɗina baraji ma ɗum o ɓattinama Allah subahana wa taala o ɓattinama e makko yiya nafoɗo yis wonde golleji ɗi ɓurdi jeeya nafoɗo yis e konko yahi yimɓe ahlu sunna wal jamaa wonde iman no ɓeydo no ɓuyto sabu golleji moƴƴi ɓeyda iman jeddiɗi ɓuyta iman ɗum sikki o ala e muɗum sa yeddi Allah ni iman makko ma ɓuyti yiyano naforoɗo hadis wonde Allah subahana wa taala reena jiyaɗe makko on reena jiɗe makko ɗe reena noppi makko ɗe reena koyɗe makko ɗe no juɗɗinta o huwata si wona kam sabi yiɗi yardi ɗum ƴon so tawi hiɗa andi an o neɗɗo si hiɗa andi wonde
jentagol ko Allah harmini konno mette ndaargol ko Allah harmini konno mette hiɗa andi ɗum hawranama a ndarata yahugol ko Allah yiɗa ɗum no mette nemugol ko Allah yiɗa kon yeyiɗa ala huude ande Allah hiɗon weldi nafaro no jeeya nafaro daris wonde tuma kalde neɗɗon ɓeydi ɗarogal subahana taala e golle moƴƴe ɗum ɗo ɓuuray ko ɗon ɓuratano ɓattinde e jaabagol du'a si a ɓattike Allah si tawi hiɗa huude ɗoftareji a yiɗa ñaamude ko laaɓi dagi si a torki Allah subahana taala o jaabine du'a ma on inna o yawnama o nenna haray ko ɗo wonɓe dara